a resource ni by enya no mu culture chese remedials no Great Omega Academy ye wo kukrentumi 0243 214 720 0243 214-720 ODI Electronics enkofo dem ayefe enkofo dem ayenika nyame adoma enche FIFA World Cup ne ba bekoso menko bi dem nkohwe brabeju television set na fe kobo dem FIFA World Cup playoff yikosui no abeju television set efiti 32 ekosi 75 ye obi wa ha afe fridges diffusers kettles blenders washing machine ebusu se tam ha abeju mayefo monfa mu pesle ponimla na mu magibi na mu tuetwa ne kakrakra ankra fonia wa wo ye bodwa adwuma unsu betimi aba beje de no na otuatua ne kakra 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics omaso yasen anopa mi ade nsam no eba yen sha se free man Champions League no endra na quarter finals no another two big game enso etimi koso na ewo Turin Park no Juventus mano etimi chi Olympic Lyon mano ebone academy no ema Lyon mano eti kanu bako MLS Sports Stadium Arsenal mano enso ni Uzbek mano ekotie obi ahya nyonko no eka bako we eye mano Champions League no quarter finals nyame next week and a second leg no enso etodwa Edemo Samono, Yadiapa, Yanko International Friends, Enra, Ebitimi to Toja, na Malaysia Bubokono, Eto Sadefia Philippines, Emma Malaysia, Etimeche Philippines, Ebon Academy no, Philippines, Etimi Antekano, Sansuna, Eye Bahenia, Esutimichi India, Ebon Academy no, Emma India, Eti Kanubako, Guinea Bissau, Etimeche Equatorial Guinea, Ebon Academy sa, Equatorial Guinea, Etimi Ante, Tanzania, Etimeche Central African Republic, Ebon Academy sa, Central African Republic, Eti Kanubako, Nyamia Duma ne, International Friends no say anebeko Scotland tonsa era fe Poland afe Hungary tonsa era fe Serbia Kosovo tonsa era fe Burkina Faso Togo tonsa era fe Sierra Leone afe Moldova tonsa era fe Bangladesh no mo dia bom Armenia tonsa era fe Montenegro and afe Thailand tonsa era fe Nepal na fe mo dia yantam so we international friends match nyame ade me ebetu todwa no ene ade mo nsam no ye dia ba yan FIFA World Cup ene matches ni bi ebetimi atodwa Solomon Island tonsa edafe Tahiti no mo ediabom Fiji tonsa edafe Papua New Guinea na fe amde ayantam so na New Zealand tonsa edafe New Cambodia na fe amde ayantam so we matches nyame ado bende ebetimi atotodwa ewo World Cup playoff ma yede mo nsam no yede aba yanko konkafa na chese hoso yeni komo the likes of Mexico and USA mo and matches ni betimi atotodwa Panama tonsa edafe Honduras no mo dia bom Mexico tonsa edafe USA no mo dia ayantam so Costa Rica etonsa era fe Canada na fe the Reggae Boys of Jamaica atonsa era fe El Salvador no mo ediabom yanko komibo Brazil ho emu na fe yanko ho matches no se ne betimi akọ Brazil etonsa era fe Chile afe Colombia etonsa era fe Bolivia Paraguay etonsa era fe Ecuador Uruguay etonsa era fe Peru na fe Argentina atonsa era fe Venezuela na fe omso etimi da yantam so afe yanko Europe na ho se yanko matches no se ne FIFA World Cup playoff no ebetimi atutodwa Italy etonsa era fe North Macedonia no mo edia boom Portugal etonsa era fe Turkey afe Wales etonsa era fe Austria na fe Sweden atonsa era fe Czech Republic no mo da yantam so yanko Asia na ho so World Cup qualifiers no matches no yahwese ne nema betimi akọ Australia etonsa edafe Japan afe Vietnam etonsa edafe Oman asaso na China ebetonsa edafe Saudi Arabia no mo de ayantam so afe South Korea etonsa edafe Iran afe Lebanon etonsa edafe Syria na afe Iraq atonsa edafe UAE na afe almost etimi dia boom where matches anyame adem ne ebetutodwa ewo World Cup playoff yede mo sam no yede aba me no kase the Paris Saint-Germain openi efe na Nasser Khelaïfi president Edema Paris Saint-Germain ama show interest abrante for Christopher Nkuku osia kanema RB Leipzig no yes Paris Saint-Germain a show interest for boy no said that bia nyame adama season ko na wie ya amba wuram no makofa boy na ba yede mo stam no yede aba Steven Zans Inter Milan for omo president watimi confirm say Marcelo Brozovic enwa why stand in contract no to 2026 into abrante for Marcelo Brozovic no one the likes of Arturo Vidal mo ebo bodjuma yede mo Inter Milan yede mo stam no yede aba enso ewo hono mo
yenko ne ni komo kakra yenko abrante a osia kan enso edema Chelsea boboko no yenko abrante fa no Mr. N'Golo Kante eno amebeka cho se N'Golo Kante enso etimi afri eye France national team camp ama no so de nani akire mu e wo fie osini nia no eye ne personal reason ene ya Mr. N'Golo Kante enso etimi ajoin France national team na omo bobo mo ho e de atwa match a eno so do manima ye de mo sam no ye de aba se de UK ban no enso etimi confirm de akire Chelsea se afi do metima ton take it UEFA Champions League EPL no afi FA Cup no on metima ton take it e de ama supporters no nemom sika no enya de Chelsea dia omo fe sika no en confirm eye EPL for board members no na fe sika no omo enfenso fe koy do mbeye enti se de Chelsea metima ton take it na so enya de sika no enso eye Chelsea dia ye de mo sam no eno so yetimi e de ama enso ho yakwa abrate fe no Milan screening oni so sia kan e de ma Inter Milan okro Slovakia e ho ena bo ani wo na Slovakia for no endra player of the year e wo Slovakia kromo no amakọ e de ama abrate fe no Milan screening oni so sia kan e de ma Inter Milan ye de mo sam no ye de aba na Pierre-Emerick Aubameyang ni Jesse na odi sia kan e de Madrid no di ball 2 goals no eno aboy na timi confirm so di Jesse no enso timi akwacha ne papa eno sia koma free Pierre-Emerick Aubameyang oba de mo sam no ye de aba no so timi confuse abrate fe no Ousmane Dembele ati assess contract extension no oba extend e de amatima ye fe no Barcelona ye de mo sam no ye de aba onu se nyame adoma World Cup qualifiers no ba ko etodwa e wo chese dia Congo abonten so na me no kase de Morocco for no akwa kodu na kwan a dia Congo for e di Morocco for no afaso okromo no enya sem ketwa e ma me no kase de Morocco for kwa actualete e di bia koma CAF e di bia koma FIFA se dia Congo for yo mo no nyame no second leg no omo so meyo bi onu se dia Congo for no enso ama Morocco for no enso bus e ma won so timi afom anko hotel na no a wo hwe dia Congo for e yo mu training no na dia Congo for e supporters no e ko disturb e yo Morocco for na eno so nya dia course so e wo Morocco abonte e ko so e wo dia Congo abonte so a anopede mu nsam no enso etimi edia mawa ye de mu nsam no ye dia ba yanko Cameroon omo bobo ho e de atwe Algeria na brate fan Eric Choupo-Moting endra na ni birthday eti Cameroon for players no enso timi Bochenko etimi twa brate fan no e chese Eric Choupo-Moting the last of abrate fan Toko Ekambi mo enso timi bo abrate na baso etimi to happy birthday njom e de ma no amomu wi amaka chense onfen wura nyame adoma ochira big game a wo ne eye Algeria for bono na fe omonto aso enko wi ni sa game na ye de mo sam no ye de aba yemra Nigeria na ye ni komo eno a na chese no a enkofo no ayom final training anya sam ketwa emra tini a 24 man squad no omuni akwakodu campa the likes of Openi Efe no Augustine Eguavon coach edema Nigeria afi abrante Efe Joseph Yobu ono so no ka ho na fe de man no ankasa no enso Emmanuel Amukache se no enkofo mi ensa we na di Nigeria for no eye training no abrate Efe no Ademole Lukman eno ni go bi otimi show training grounds no na no den etese Ghana for yetimi hwa abrate Efe no Ademole Lukman ye afi Dennis abrate Efe no Emmanuel Dennis eno ono so ye training afi abrate Efe Victor Osehin ono so ye training eno a Victor Osehin wan sha max ene ye training na no be confirm ma se me no ka se de medical team no etimi confirm se boy ne Efe Victor Osehin no obesha max ene dia face the Blasters of Ghana nyame adom ne ene nkofo no e de charter flight every Nigeria abepiemu e wo Ghana ha acha aba no pa nondu na Nigeria for no eso etimi touch it down one of the 24 players ene ba afi nyame adom awiem ho no 5000 supporters ebe free Nigeria eso etimi touch it down e wo Ghana ha na afi omo bom ho adwa e wo Kumase na nyame adom china omo guram e wo Kumase Babayala Sports Stadium na Nigeria for no be touch it down a Golden Tulip Hotel e ho no mba akwada no mo kwada nyame adom anwumere 7:30 pm Nigeria team no e guram wo Babayala Sports Stadium akwa koye training enso e wo ha enya sam ketwa eno se koma e free Nigeria hoba ya de mo sam no ya de aba na captain Ahmed Musa se o ye Nigeria fan a fashion team se nyame adom china game no e ye win eno so ne free Nigeria hoba yadi musam no yadi aba no openi a wono NHS deputy speaker na ese Ghana uwremo e parliamentary house wa enya sem ketwa do deputy speaker no openi e fan Joseph Osei Owusu akache parliamentary for no se nyame adom ochina mo ba obi anhye Ghana tade the likes of Alexander Kwesiakwa we your down MP afi openi e fan Kodwo Ponkroma ofasia yirebi openi ofan Oluwa ma asene manso akroso any MP say what Ghana hania no nyame adom ochina mo uwremo parliament wa yesi obi anhye the Blasters of Ghana tade
na afei musum fan support to the Blasters of Ghana eno se yankoma efri deputy speaker openi fa Joseph Osei Owusuoba yade mo sam no yade aba eno awura mu Kumasi Baba Yala Sports Cinema the Blasters of Ghana enso ekoye training ama supporter bia ankwa ankohwe na 26 players no latest ametete se Edmonado wono so akopra eti watwe no ho e de free squad nom etene Oto Ado ene Chris Wuti Masedi Dramani ba be fe local player bako na de ametete se Asante Kotoko midfielder Abrate Fen Munda Salifu ene wa hwa dachi bia no obetime nya collab enso join the Blasters of Ghana esa se Edmonado no yeso akwa akopra etene 26 players no emu 25 ene ye training Chris Wuti Oto Ado Masedi Dramani e de mlante no e ye training enwumere 3 pm ena training no start here ebo 5 pm no ena omusu ewie ya odo mani chiemu e wo Norda Hotel e wo dweso ho na the Blasters of Ghana ekwadai ene nyame adoma opani efe no na do danko akufado president no ebe visit team no na fe ono makohia na fe akansempa e de akyerem omuwia omekọ his royal majesty otumfo setutuo na so atimi bless team no ansa na omuwia Oto Ado Chris Wutin Masodi Dramani enso ababehia ensenkyerefo enso ewo Kumase na fe uye senkyereni akwastim bia opeso obusa technical team no wonso watimi abisa wom na fe omso atimi ayiwa no ebo 5 pm team no ebewuram ewo Kumase Baba Yala Sports Stadium na fe womso akwakoyo mo final training na nyame adom kira 7:30 pm no big game no enso atimi abaso a yade mo sam no yade aba Jordan Ayu ento akosi anwumere no na Jordan Ayu enso atimi join the Blasters of Ghana team na ano se koma efri oba yade mo sam no yade aba enso ewo ho no mo afe yenkoi na yeni koma na Obuoba emra onu se CAF no kase de omo approve 40,000 supporters so china omo ngura mo Kumasi Baba Yala Sports Stadium yeso ko bia fi hokọ na say the support I was a ticket no etimi asan ema VIP won kwa de unya ticket ni bi ekwa na watimi atwa yade mo sam no yade aba enso ewo ho no mo na brantia ye friend Majid Ashimeru and say na Ghana for kasa say yanton San Fremere no Endra underlet player of the month of February no etimi akwa brant ye friend no eye Majid Ashimeru ono so ball e de ma underlet o ye Ghana ni a eno se akoma efro ba ye de mo sam no ye de ba MTN FA Cup na fe me solenko onu se MTN FA Cup no nyame adoma Saturday and a round of 16 no eba so na esesaka artijo wamuni tima ye friend King Faisal ade hia so e watamale esa sense hu a omukodi ti a referee a omukobu referee no me no kase de FA etimi aban Tamale Sports Stadium ho se dia metete se RTU versus King Faisal no ebekoso ewo hia me ya parka eho na MTN FA Cup round of 16 King Faisal any RTU game no ebekoso edimo sam no yade aba enso ho adafo emuti o Kotoku Royals versus Pando Out of France game no mo board down no yes Out of France for ko use unqualified player na say player no ko use no wadi chese yellow card no bako sa miensa emra man ho kwan so bo game ni bi ema say Kotoku for akoye akope kitchens protest e de tia Pando Out of France say the Pando Out of France for ne patcho eti odan for no ye ba beti Out of France for 6 points nyama Kotoku 3 ni atu 3 agu eti Out of France way na say mo so unqualified player na mu ko use ye no say de yatemoto eti ye humo eti odan Kotoku Royals ameki protest e de tia Pando Out of France abrante na si wadi yellow card miensa na emra man ho kwan say so bossa big game ni bi course akemo dance Sports Stadium eti Kotoku for no e de atom entwe eti efe for no e de chese verdict no e ba babonten MTN FA Cup no round of 16 say ne beko Tamale City etosa e da fe Young Apostles afi Lagos City etomsa e da fe Dreams FC Bechem United etosa e da fe Kumawuman Adriana Stars any Brekum Chelsea e de bebom Atu Unique King Faisal House of Folk any Lumina Sharks Samsung Sky FC any House of Lions any Heart of Lions e bebo e na fe Odako Tukuru asenso atonsa eda fe dropsa yede mo sam no yede abasa bredi ameko asida no enkoma fixman capsules wama so yasem yede sam no ebai fixman capsules sebra wachi no emu yo ya afi osisi ukotodwe ohunam nian eyo ya beto fixman capsules na into asiama afi fixman la mister wanya malaria tontom na start ba ewien edroba ko betimi de tu malaria na se eye fixman la mister enu an edi tu ase obowa na yese wa hu se yes e wa uboi enye wa papa koto fixman la mister ni bi na into asiama obu ha ni tie dwande bia ni tipa no kwato face mala mister no ebetimi eto ase afi face rubber ointment mana mopomatade a mutimi power we mu no esan sensoasoa atie gu body oyoba na ensoasoa atie gu ho wakoa enkwa kwato face rubber ointment ni bi afi obu ha apropria no ni namu bom papa kwato face rubber ointment ni bi udwale wi atibi na fasilesem ebetimi ato ase diamao akimodan yenko boat chemical akimodan main station bebia nkukofo no
ope duduo bi etu akọ gbenya duduo bi a ope bia afi drugstore ne pharmacy bia of atwumasi drugstore afi Keno pharmacy yaje wa boso okwa oso ope face arabera ointment face man capsules face araba chese face mala mixture se no miensa we okwa benya ni miensa ni bia to duduo no se na medical kano ko both chemical ya ne doctor no eni komai 020 afi 508800 okwa duduo bi a upe bia no ubetime nya bia to fix man capsules #face the body #CSO ni pedua no sabre the best morning show host Obuoba to aso no Oboma